He hau tipua a Monique Smith ki te tākaro e ke pahikara BMX ko ia te toa o te motu. I nāia nei ko tōna whāinga ki anoho ko ia te toa o te ao. I tūtaki atu a te karere ki aia i tōna kāinga tipu ki Tūranganui a Kiwa. Koe nei a Monique Smith, toa o te motu mo te reanga te kaumārima tau te pakeke. Yeah, you gotta be, hold your ground, be tough, get over a crash. E whakangungu ana a Monique mo te whakataetai o te ao ki Awherika ki te tonga a ngā marama e tū mai nei. I tua whāia i te rātou. Well, it's just going to be something to look forward to. Since I got 4, I want to beat that, so that's pretty much my goal. Yeah, it's my motivation. He tākaro a whānau tēnei, ko ngā teina hoki a Monique kei te whai I aia. Cool at the same time, but pretty hard for mum and dad because they had to get all the money and get all the papers to everything. Yeah, and they still got work and everything. Yeah, so it's pretty hard for them too. Hei tātou rātou māma a Jill, e harai te mea he mahi taumaha te poipoi I ana tamariki kia tai ki te tike-tiketanga. I think because all the whānau are doing it together, that makes it easier. So it's not difficult and it's a nice unit. Whānau time, and that's what the sport is all about. Nā ngā pukenga a Monique, kua tohua ia ki roto I tētahi rōpū whakapakari I ngā hau tipua o te tai rāwhiti, e kia nei ko Rising Legend. It's all about recognising and supporting local talent. We know that if you're in a bigger centre, you get a different range of support. We want to make sure that if you're a local in the Tairāwhiti region, that you're provided with all those expertise. Hei te marama o Hongongoi wehe atu ai a Monique me tāna whānau ki Awherika ki te tonga. Irina Smith, Te Karere.